Igual hay que recordarle a la UEFA quién es el Real Madrid. El Real Madrid es el club. Mu myaka 25 ishize tariki ya 17 Nyakanga umwaka wa 2000 wabaye umunsi waciyagaye mu mateka y'ikipe ya Real Madrid. Uwo munsi nibwo Florentino Perez, umugabo utarusanzwe cyane mu ruhando rwa ruhago ugereranyije na Lorenzo Sanza, yatoreye kuyobora Real Madrid, imwe mu makipe afite amateka akomeye ku mugabane w'Uburayi no ku isi yose. Uyu mugabo warusanzwe ari umunyamabanga w'ibikorwa remezo mu mujyi wa Madrid ndetse n'umucuruzi ukomeye, yinjiye muri aya matora afite intego imwe rukumbi: guhindura Real Madrid agashyira ikipe hejuru y'andi yose ku isi mu cyerekezo gishya cy'iterambere rirambye. Icyatumye haba amatora yo gushaka umuyobozi wa Real Madrid mu mwaka wa 2000 ni icyemezo cya Lorenzo Sanza wari umaze imyaka inayobora iyi kipe, ariko ngo agahitamo kongera gukorwa amatora ndetse nawe akayitabira kugira ngo yemeze abanyamuryango ba Real Madrid ko ibyo yakoze bihagije kandi yiteguye gukomeza kuyobora. Yari yizeye intsinzi kuko yari amaze gufasha ikipe gutwara UEFA Champions League ebyiri mu myaka 3 gusa hagati y'umwaka w'1998 n'umwaka wa 2000. Ni amateka adasanzwe yarashyize imbere mu kwiyamamaza kwe. Gusa Florentino Perez wari utuje kandi witeguye yinjiye mu matora atunguranye. Yatangiye kwiyamamaza avuga amagambo make ariko yuzuyemo ingufu z'ibitekerezo byubaka. Amwe mu magambo yamamaye cyane mu yamuranze mu matora y'umwaka wa 2000 ni isezerano ridasanzwe ryatunguye benshi. Yaragize ati: Si yo soy presidente del Real Madrid, Luis Figo nindurwa nzazana Luis Figo muri Real Madrid avuye muri FC Barcelona, ikipe irema nayingwe na Real Madrid kuva kera. Ibi ntabwo byari inzozi gusa. Perez yavuze ko afite uburyo n'ingufu byamwemerera gutuma ibyo bigerwaho, ndetse abinyujije mu masezerano yarazi neza ko agomba kwishyurwa amadolari menshi arenga miliyoni 60, agahita yuzuza icyifuzo cy'abakunzi ba Real Madrid akamwaza bakeba. Mu matora yitabiriwe n'abanyamuryango ba Real Madrid mu 29,711, Florentino Perez yatsinze aya matora nyuma yo kwegukana amajwi 16,439, naho Lorenzo Sanza agira amajwi 13,302. Nubwo yari yizeye intsinzi ishingiye ku bikombe, Sanza yatsinzwe n'ibitekerezo bishya bya Perez byashingiraga ku bucuruzi, imibare n'ikoranabuhanga. Iyo witegereje ishusho y'ikipe ya Real Madrid, Florentino Perez yasanze ntiyari yorohewe. Real Madrid yari ifite umwenda ungana na miliyoni 277 z'amayero, amafaranga ari menshi cyane ku ikipe nka Real Madrid muri iyo myaka. Yari ifite imiyoborere idahamye, itagira igenamigambi rirambye, kandi nta mikorere isobanutse y'uburyo yinjizaga, nta na sosiyete zihamye zakoranaga nayo. Uyu mugabo yahise atangiza gahunda yo guhindura imiterere y'ikipe, atangira mu buryo bwo guteza imbere ibikorwa remezo, gukora igenamigambi risobanutse, gutangiza imikorere n'amasosiyete akomeye nka Siemens, atangira gusinya menshi mu masezerano y'ubufatanye n'amasosiyete akomeye. Florentino Perez ntabwo yarazwi cyane nk'umukinnyi cyangwa umutoza, ariko yari afite uburambe mu buyobozi bwa leta n'ubucuruzi, akaba ari n'umuyobozi mukuru wa ACS, Actividades de Construcciones y Servicios, kompanyi y'ibikorwa remezo hariya muri Espagne. Ibi byatumye atangira guhindura Real Madrid kuva ku ikipe ikinira ibikombe gusa, ibikipe ishorwamo imari. Yari afite icyerekezo gishya, gushyira Real Madrid hejuru hamwe ikoranabuhanga, ishoramari, ikaba nk'uruganda rugendera ku ngengabihe, imibare, umusaruro n'iterambere. Muri make yashakaga ko Real Madrid iba ikigo gikomeye mu rwego rwa siporo, aho kuba ikipe ishingiye ku byifuzo by'abafana gusa. Ubwo Florentino Perez yari amaze gutsinda amatora yo kuyobora Real Madrid ku itariki ya 16 Nyakanga umwaka wa 2000, yahise yinjira mu kazi kandi afite ishyaka ryinshi. Azazanye gahunda nshya zo guhindura isura y'iyi kipe. Isezerano ryo kugura umukinnyi w'icyamamare Luis Figo wari kapiteni wa FC Barcelona ryari ryo shingiro ry'intsinzi mu matora. Iri sezerano ritangaje niryo ryahinduye amateka ya Real Madrid, ritangiza ibihe bishya byiswe Galacticos Era. Luis Figo muri ibyo bihe yari umwe mu bakinnyi b'abahanga n'ubwamamare mu mupira w'Uburayi. Yakiniraga FC Barcelona kuva mu 1995 aho yari yarigaragaje nk'umukinnyi udasanzwe. Florentino Perez mu rwego rwo kwerekana imbaraga n'icyerekezo gishya yahisemo kwiyamamaza igikaba mu Rwanda gashingiye ku isezerano rimwe gusa ariko rikomeye: nintorwa nzazana Luis Figo muri Real Madrid. Iri jambo ryashidikanywaho na benshi, ndetse bamwe babyitaga amayeri ya politiki. Gusa Perez we yabivugaga yizeye. Yari yaramaze kugirana amasezerano y'ibanga na Figo ndetse n'uhagarariye inyungu ze. Muri ayo masezerano hari harimo ingingo yemeza ko Figo azagwa amafaranga y'impano ibizwi nka signing bonus, amafaranga yanganaga na miliyoni 2 z'amadolari, ngo kandi naramuka adakurikije amasezerano azasubiza Perez miliyoni 30 z'amadolari. Muri icyo gihe release clause, igiciro cyo kurekura uyu mukinnyi wa FC Barcelona cyari miliyoni 30 z'amayero. Perez yemeye kuyatanga kugira ngo yereke isi yose kadakinira ku magambo yavuze gusa. Kuri Perez, kugura Figo byari ikimenyetso cy'impinduka. Byari nk'ubutumwa bwo guhinyuza amategeko y'isoko ry'abakinnyi n'ubukeya bwahoze hagati ya Real Madrid na FC Barcelona. Luis Figo yatangajwe nk'umukinnyi mushya wa Real Madrid ku itariki ya 24 Nyakanga umwaka wa 2000, nyuma y'iminsi 8 gusa Florentino Perez atorewe kuba perezida wa Real Madrid. Iki cyemezo cyateje impaka z'udaca mu bakunzi ba ruhago ku isi yose. Abafana ba FC Barcelona byarababaje cyane, kugeza n'abo bamwe batangiye kumwita umugambanyi. Muri El Clasico yakurikiyeho, Figo yakiriwe nabi cyane ku buryo yatinye gusubira gutera amakorneri kubera iterabwoba ry'abafana ba FC Barcelona bari kumukubita ibintu nk'ibikombe by'inzoga, inyama z'ingurube n'amafaranga y'inkorano. Kugura Figo ntabwo byari gusa kubera impano ye nk'umukinnyi, ahubwo Perez yari afite intego idasanzwe: guhindura Real Madrid ikaba brand ku rwego mpuzamahanga, ikinjiza amafaranga menshi mu kwamamaza, ubucuruzi bw'imyambaro, uburenganzira ku mateleviziyo yasabaga kwerekana ibikorwa byabo, ubukerarugendo n'ibindi. Real Madrid yinjije umutungo n'amafaranga atarigeze aba mu mateka yayo. Mu byumweru bike gusa Figo yari amaze kwinjiza amayero arenga miliyoni 10 avuye mu kugurisha imyenda ye yanditseho izina rye. Yabaye umukinnyi w'igiciro cy'ikirenga wo gushorwamo imari mu buryo bw'ubucuruzi. Ibi byahaye Perez icyizere n'imbaraga zo gukomeza urugendo rwo kubaka ikipe y'abakinnyi b'inyenyeri.
Iri gurwa rya Figo niryo ryatangije ku mugaragaro Galacticos era igihe cyaranzwe no kugura abakinnyi bakomeye ku isi bigakurikirwa n'intsinzi zitangaje mu kibuga ndetse no mu rwego rw'ubukungu. Ibi byahaye Real Madrid umwihariko udasanzwe kuko yahindutse ikipe itajya gusa abakinnyi beza ahubwo igashyira imbere abakinnyi bazwi ku isi hose kandi bashobora gukura abafana, abaterankunga n'isoko mpuzamahanga. Florentino Perez yahinduye Real Madrid urubuga rw'ubucuruzi rusumbye izindi zose ku isi. Kugura Figo ntibyari gusa igikorwa cy'umupira ahubwo nyine cyari igikorwa cy'ubucuruzi cyashishikarizaga andi makipe kwiga uburyo bwo kwinjiza amafaranga binyuze mu kugura abakinnyi n'ibikorwa bijyana nabyo. Mu mwaka wakurikiyeho Real Madrid yishyuye ideni ringana na miliyoni 277 z'amayero binyuze mu kugurisha ibikorwa byayo bigasimbuzwa ibirindiro bishya Valdebebas. Isezerano rya Florentino Perez ryo kuzana Figo muri Real Madrid ryagaragaje ko ubuyobozi bwe buzaba bushingiye ku cyerekezo, ubushake n'ubwenge bwo guhuza siporo n'ubucuruzi. Icyo gikorwa cyabaye urufunguzo rwatangije Galacticos era igihe cyahinduye amateka ya ruhago burundu. Mu mateka y'umupira w'amaguru ku rwego rw'isi nta gihe kigeze kirangwa n'ubushobozi bwo guhuza ubucuruzi, ubwamamare n'ubuhanga mu kibuga nk'igihe cyiswe Galacticos era muri Real Madrid hagati y'umwaka wa 2000 n'umwaka wa 2006. Iki gihe cyatangijwe n'umuyobozi w'igitangaza Florentino Perez nyuma yo gutsinda amatora y'umwaka wa 2000 agatangiza gahunda yo kugura abakinnyi beza bafite izina rikomeye kandi bashoboye. Nyuma ya Luis Figo waguzwe ku buryo butunguranye mu mwaka wa 2000, Perez yinjiye mu ikipe Zinedine Zidane mu mwaka wa 2001 avuye muri Juventus Turin kuri miliyoni 77 z'amadolari. Akaba yarahise aba umukinnyi wa mbere uhenze ku isi icyo gihe. Zinedine Zidane yahise aba umuyobozi wo hagati mu kibuga ndetse yigaragaza nk'umukinnyi udasanzwe muri Real Madrid uhamye kandi uzi gutegura ibitego. Mu mwaka wa 2002 Florentino Perez yongeye gukomeza Galacticos era ubwo yazanaga Ronaldo Nazario. Rutahizamu w'ikirangira wari kugaruka ku rwego rwo hejuru nyuma y'imvune zari zimaze igihe kirekire. Ronaldo Nazario yaje muri Real Madrid avuye muri Inter Milan aho yari amaze imyaka 3 ariko akunda kwibasirwa n'ibibazo by'imvune zitandukanye. Yaguzwe amafaranga angana na miliyoni 45 z'amayero, akaba yarahise ashyira umukono ku masezerano y'imyaka ine mu ikipe ya Real Madrid. Igitangaje nuko yageze Madrid nyuma y'igikombe cy'isi cy'umwaka wa 2002 aho yari amaze gutsinda ibitego 8 akanafasha ikipe ya Brazil kwegukana icyo gikombe. Byabaye uruhurirane rw'amateka n'ubucuruzi kuko jezi yacuruzwaga cyane ku isi hose, yinjiza amafaranga yihuse ndetse ashyira Real Madrid ku rwego rwo hejuru rw'ubwamamare. Ronaldo Nazario yahise yigarura Bernabeu atsinda igitego umukino wa mbere nubwo atari yakagera ku rwego rwo hejuru bwiza cyane, anabigaragaza mu buryo bw'umusaruro wihuse mu gutsinda ibitego 23 mu mwaka wa mbere. Iyi transfer yashinze imizi ya Galacticos era nk'uko Florentino Perez yari yarabyiyemeje. David Beckham yageze muri Real Madrid mu mpeshyi y'umwaka wa 2003 aguzwe miliyoni 37 z'amayero avuye mu kipe ya Manchester United. Yasinyiye Real Madrid amasezerano y'imyaka 4 kuva muri Kamena y'umwaka wa 2003 kugeza muri Kamena y'umwaka wa 2007. Iki cyari kimwe mu byemezo bikomeye bya Perez mu rwego rwo kwagura ubwamamare bwa Real Madrid ku rwego mpuzamahanga cyane cyane ku isoko rya Aziya aho Beckham yari afite igikundiro kidasanzwe. Politiki ya Galacticos yari ishingiye ku kugura abakinnyi bafite ubushobozi bwo gukina neza ariko banakurura abamamaza n'abafana. Real Madrid yabaye isoko y'ubucuruzi ku rwego mpuzamahanga. Mu myaka ine ya mbere y'ubuyobozi bwa Florentino Perez iyi kipe yibitseho miliyoni 200 z'amadolari mu nyungu zaturutse ku byapa byamamaza, uburenganzira buhabwa amateleviziyo ngo yerekane ibikorwa byabo no kugurisha umwambaro wa Real Madrid. Mu mwaka wa 2004 Real Madrid yagurishije imipira n'imyenda irenga miliyoni 1.5 ku isi yose kandi imyambaro yabo yagendaga irushaho gukundwa. Kugura David Beckham byonyine byatumye Adidas yamamariza yinjiza inyungu y'ikirenga ndetse Real Madrid ihita ibona amasezerano mashya y'ubufatanye na Adidas yarenze miliyoni 50 z'amadolari. Nubwo ikipe yari yuzuyemo ibyamamare, ikibazo cyakomeje kugaragara nuko bamwe mu bakinnyi batangiye kwitwara nk'ibyamamare aho kuba abakinnyi bita ku buryo bwo gutsinda no guhikipa ibikombe bashyize hamwe. Imyitwarire yabo yarushijeho kuba ikibazo hagati y'umwaka wa 2004 na 2006 ubwo abakinnyi bamwe batangiraga kugaragaza ubushake buke bwo kwitangira Real Madrid. Imvugo yateye inkubi y'umuyaga mu kipe ya Real Madrid niyo Florentino Perez yavuze ubwo yeguraga muri Gashyantare y'umwaka wa 2006 agira ati narabahaze, nababereye nk'umubyeyi urera abana babi, natanze byinshi ariko ntimwabyitayeho. Ibi byashimangiye ko ubuyobozi bwe butari bwishoboye kugenzura ikinyabupfura cy'abakinnyi ndetse ikipe yari itangiye kwesurwa na buri wese mu marushanwa yo mu gihugu no hanze ku mugabane w'Uburayi. Mu gihe Real Madrid yari imaze imyaka 3 idatwara igikombe na kimwe gikomeye kandi ikagaragaza ibibazo by'umutekano muke mu rwambariro, Florentino Perez yafashe icyemezo gikomeye cyo kwegura ku mwanya wa perezida wayo ku itariki 27 Gashyantare umwaka wa 2006. Icyo gihe yaragize ati nabaye nyirabayazana w'uko ibintu bitagenze neza, nagize amahitamo mabi, gusa ubu ngiye gutanga urubuga ngo ndi n'abazana impinduka. Kwegura kwe kwasize icyuho gikomeye ariko nanone kwatanze isomo rikomeye ku mubano w'ubucuruzi n'umupira ugomba gutekerezwaho neza kugira ngo udasimbura intego nyamukuru y'ikipe no kuvuga gutsinda mu kibuga. Igihe cya mbere cy'ubuyobozi bwa Florentino Perez cyaranzwe n'amahirwe adasanzwe, amahitamo akomeye n'impinduka zajyanga ku isura y'umupira w'amaguru, ariko nanone ngo cyarangiye kigaragaje ko ibyamamare byinshi mu ikipe imwe bishobora kuba umutwaro igihe bidahuje icyerekezo kimwe. Kwitangira ikipe ni igihe cyigishije byinshi byabaye umusingi w'impinduka zaje gukurikiraho zirimo kugaruka kwa Florentino Perez no kuzamuka kwa Real Madrid nk'igihangange mu mateka ya ruhago.
nyuma yo kwegura mu mwaka wa 2006 yivugiye ubwe ko yahaze uko abakinnyi ba Real Madrid bitwaraga nabi. Florentino Perez yongeye gutorerwa kuyobora Real Madrid muri Kamena y'umwaka wa 2009. Igaruka rye ryari ryitezwe cyane kuko nyine abafana benshi bari bakumbuye umuyobozi wari warazanye ibyamamare ndetse akanagira uruhare mu bucuruzi bwagize uruhare mu kuvugurura isura ya Real Madrid ku rwego mpuzamahanga. Gusa ubwo yagarukaga, Florentino Perez yarizeye ko agomba kongera kwiyubakira ikipe ikomeye izagarura icyubahiro yari yaratakaje cyane cyane ku ruhando rw'Iburayi. Mu byumweru bike gusa nyuma yo kugaruka ku buyobozi, Florentino Perez yakoze ibimenyetso bikomeye by'uko yiteguye nanone kongera gusubiza Real Madrid ku isonga. Yatangiye kugusinyisha umukinnyi wari uhanzwe amaso mu isi yose, Cristiano Ronaldo. Mu kwezi kwa Kamena k'umwaka wa 2009, ukwezi n'ubundi yatoreyemo kuba perezida wa Real Madrid, yatanze miliyoni 94 z'amayero mu ikipe ya Manchester, agera kuri miliyoni 105 z'amapawundi mu gaciro k'uyu munsi. Bamuha Cristiano Ronaldo ahita aba umukinnyi wa mbere uhenze ku isi muri icyo gihe. Ntibyagarukiye aho. Muri uko kwezi Perez yazanye abandi bakinnyi b'ibyamamare. Kaka yavuye muri AC Milan ku gaciro ka miliyoni 65 z'amayero. Karim Benzema ava muri Lyon yo mu Bufaransa ku gaciro ka miliyoni 35 z'amayero. Xabi Alonso yavuye mu gihugu cy'Ubwongereza mu ikipe ya Liverpool The Cops ku gaciro ka miliyoni 35 z'amayero. Muri rusange Real Madrid yatanze hafi miliyoni 250 z'amayero mu mpeshyi y'umwaka wa 2009, ibintu bitari byarigeze biba mu mateka y'umupira w'amaguru y'Iburayi kugeza icyo gihe. Iri shoramari ryashimangiye igitekerezo cya Perez cyo kongera kubaka ikipe y'ibyamamare, ariko noneho ngo mu buryo bwitondeye kurusha Galacticos era ya mbere. Nubwo abakinnyi bahenze bari bamaze kugurwa, Real Madrid yahuye n'imbogamizi ikomeye. FC Barcelona yari mu bihe byiza byayo itozwa na Pep Guardiola, yari ifite Lionel Messi wari umuriro wo kotera kuri muri iyo myaka. Mu mwaka wa 2010 Perez yegereye Jose Mourinho wari umaze gutwara UEFA Champions League muri Inter Milan kugira ngo atangire gutoza Real Madrid. Mourinho yahawe ububasha busesuye bwo kuyobora ikipe mu buryo bwose. Uyu mugabo nyuma y'umwaka umwe gusa ageze muri Real Madrid yegukanye igikombe cya Copa del Rey mu mwaka wa 2011 atsinze FC Barcelona ku mukino wa nyuma. Maze mu mwaka wakurikiyeho hagati y'umwaka wa 2011 na 2012 atwara La Liga ku manota 100 yuzuye neza ku nshuro ya mbere mu mateka y'irushanwa ikipe yari bikoze. Gusa Mourinho yabashije gutwara UEFA Champions League ndetse umwuka mubi hagati y'abakinnyi nka Iker Casillas na Sergio Ramos batumye ava muri Real Madrid mu mwaka wa 2013. Florentino Perez yahise yegera undi mutoza ukomeye kandi uzwiho ubwitonzi, Carlo Ancelotti, wari warigeze gutwara UEFA Champions League ebyiri muri AC Milan. Ancelotti yazanye ituze n'umutuzo mu rwambaro rwa Real Madrid, yongereyemo andi mazina y'ibyamamare nka Gareth Bale waguzwe miliyoni 101 z'amayero avuye muri Tottenham Hotspur, aho umukinnyi wa mbere wari uhenze ku isoko icyo gihe. Isco na Dani Carvajal nabo batangira guhabwa umwanya wo gukina. Mu mwaka wa 2014 Real Madrid yageze ku nzozi zari zarabaye nk'inkuru n'umugani ku bafana bayo, kwegukana UEFA Champions League ku nshuro ya 10, la décima. Yabigezeho itsinze Atletico Madrid ibitego 4-1 umukino wa nyuma wabereye Lisbon. Igitego cy'umutwe cya Sergio Ramos ku munota 93 cyanditswe mu mitima y'abafana bose b'ikipe, kiganisha ku bitego byagutuye imitima y'abanzi ba Real Madrid. Ibitego bya Gareth Bale, Marcelo na Cristiano Ronaldo bakoje urushinge mu gisebo mu minota ya nyuma y'umukino. Kuva mu mwaka wa 2009 kugeza mu mwaka wa 2014 Florentino Perez yari yongeye kwerekana ko afite ubushobozi bwo kongera kubaka Real Madrid ikomeye. Yasanze ikipe yarataye icyerekezo, ayisubiza umwuka wo guhatana, ayongerera abakinnyi bakomeye kandi anayiha abatoza bashoboye. Igihe cye cya manda ya kabiri cyatangiye neza, aho yegukanye UEFA Champions League ya 10 arushaho kwiyubakira izina nk'umuyobozi udasanzwe mu mateka ya ruhago. Gusa ibintu byose byari bigiye kujya ku rundi rwego kuko Real Madrid yari igiye gutangira igihe cyayo cyiswe zahabu, aho yatwaye UEFA Champions League 3 zikurikiranye. Nyuma yo kwegukana La Décima Champions League ya 10 mu mwaka wa 2014, Real Madrid yari isubiye ku rwego rwo hejuru mu mateka yayo. Gusa ibyo byari nk'intangiriro ry'ibihe by'ubukombe no kwigarurira ku isi yose. Umuyobozi wayo Florentino Perez yagaragaje ubuhanga buhebuje mu gutegura, kubaka no kuyobora ikipe mu buryo bw'ubucuruzi, tekinike ndetse n'ubuyobozi rusange. Mu ntangiriro z'2016 nyuma y'ibibazo by'imyitwarire y'ikipe yatozwaga na Rafael Benitez, Florentino Perez yafatanyije n'ubuyobozi bwo hejuru bwa Real Madrid mu cyemezo gishya cyo guha Zinedine Zidane inshingano nk'umutoza mukuru. Nubwo yari amaze igihe gito atangiye gutoza Castilla, akademi k'ikipe ya Real Madrid, byabaye icyemezo cyatanze umusaruro wanditse amateka. Zinedine Zidane, umugabo w'Umufaransa, yinjiranye impinduka zihuse, atangira kubaka yitonze imbere n'inyuma ha Real Madrid. Mu gihe cy'imyaka 3 gusa, mu mwaka wa 2016, 2017 na 2018, yahise afasha Real Madrid kwegukana UEFA Champions League 3 zikurikiranya. Ibintu byari bitarongera kubaho kuva igihe FC Bayern Munich yabikoraga hagati y'umwaka wa 1974 no mu 1976. Mu mwaka wa 2016, Real Madrid yatsinze Atletico Madrid kuri penalty nyuma yo kunganya igitego 1-1 yegukana UEFA Champions League ya 11. Mu mwaka wa 2017 yahondaguye Juventus ibitego 4-1 ku mukino wa nyuma wabereye Cardiff yegukana UEFA Champions League ya 12. Mu mwaka wa 2018 yatsinze Liverpool The Cops ibitego 3-1, umukino utazibagirana cyane kubera ibitego 2 bya Gareth Bale yatsinze asimbuye Isco Karius umuzamu wafatiraga Liverpool icyo gihe ngo yamwihereye nk'impano. Real Madrid ibayegukanye UEFA Champions League ya ku nshuro 13. Zinedine Zidane yahindutse intwari, ariko byose bishingira ku buyobozi bwa Florentino Perez wahisemo kwizera wari warabaye icyamamare nk'umukinnyi kandi n'ubundi Madrid kandi yari yaramuguze mu mwaka wa 2001 nk'umukinnyi amugira umukinnyi udasanzwe. Nyuma yaho nabwo birangira mugize umutoza w'ibihe byose Madrid. Mu mwaka wa 2022 Florentino Perez yerekanye ko adashingira gutsinda gusa ku izina ahubwo no ku miterere y'ikipe.
mu gihe benshi batekerezaga ko Real Madrid irangiye yagaragaje ko itagisaza. Uyu mwaka Carlo Ancelotti yari yagarutse nk'umutoza wa Real Madrid ku nshuro ya kabiri asubirana icyubahiro hamwe n'abakinnyi bakuze nka Luka Modric, Benzema na Kroos, ariko nanone ashingira urufatiro rwo ku bakinnyi bato nka Vinicius Junior, Rodrigo ndetse na Valverde. Mu rugendo rwo kwegukana UEFA Champions League ya 14 la decimokarta, Real Madrid yatsinze amakipe akomeye. Yatsinze Paris Saint-Germain mu mikino yombi. Comeback ya Karim Benzema itazibagirana. Hat-trick mu minota 17 gusa. Itsinda Chelsea da Bruce yihagazeho umukino wa kabiri nyuma yo gutsindwa ibitego 3-0 ikazi kabyishyura, ariko n'ubundi birangira itsinzwe mu buryo butunguranye. Manchester City yari yamaze kurangiza umukino mu minota 90 no kugera ku mukino wa nyuma, nayo birangira yishyuye ndetse inatsindwa mu buryo butunguranye. Liverpool the Cops ku mukino wa nyuma yakubiswe igitego 1-0, igitego cya Vinicius Junior, ndetse Thibaut Courtois ajya mu mateka nk'umuzamu wakwemeye imipira 9 yose yari hafi kujya mu ncundura mu mukino umwe. Ibi byatumye umwaka wa 2022 umwe mu y'ingenzi cyane mu mateka ya Real Madrid ndetse no mu buyobozi bwa Florentino Perez. Florentino Perez kuva yajya ku buyobozi bwa Real Madrid mu mwaka wa 2000 yaranzwe no kubaka ikipe y'ubudahangarwa. Uretse guha Real Madrid ibikombe 36 birimo ibikombe 37 mu mupira w'amaguru ndetse n'ibindi 29 mu mukino wa basket, yubatse ibikorwa remezo, azamura urwego rw'imari, anahindura Real Madrid ishusho y'akabarore ku yandi makipe. Mu mwaka wa 2022 ibinyamakuru mpuzamahanga nka Forbes yongeye kwemeza Real Madrid nk'ikipe ya mbere ihenze ku isi, ndetse Florentino Perez yitwa umuyobozi w'ikipe y'ikinyejana, no kuvuga yahize abandi mu kinyejana cya 21. Mu gihe benshi bagaragaza Perez nk'ushishikazwa n'intsinzi mu kibuga, haravuga ko ingufu nyazo azishyira mu mishinga irambye y'iterambere. Uyu muyobozi ubatse amateka mu bucuruzi bwo mu rwego rwo hejuru yahinduye Real Madrid mu buryo bwo kwiyubakira ibikorwa remezo bikomeye bitigeze biba mu mateka yayo. Umushinga wa Real Madrid uherereye Valdebebas watangiye mu myaka ya mbere y'ubuyobozi bwa Perez, ukubiyemo ibikorwa remezo bitandukanye, aho amakipe yose yitoreza, haba ikipe nkuru, ikipe y'abato ndetse n'ikipe y'abagore. Akaba ibiro by'ubuyobozi n'ishami ry'ubucuruzi rya Real Madrid, inzu z'abakinnyi n'abatoza ndetse na stade ya Alfredo Di Stefano. Iki nicyo kigo cy'imyitozo cya mbere kinini ku isi, kikaba gifite ubuso bungana na hegitari 120. Iki kiruta kure cyane ibindi bigo nk'icya Manchester City Etihad Campus ndetse n'icya Bayern Munich Sabine Strabe. Kuva mwaka wa 2019 kugeza mu mwaka wa 2024 Real Madrid yashoye hafi miliyoni 900 z'amayero mu kuvugurura Santiago Bernabeu. Kuri ubu ikaba ari mu stade meza cyane ku isi. Igikorwa cyo kuyivugurura cyarangiye ku mugaragaro mu mwaka wa 2024, bamurika ku mugaragaro stade ifite ibisenge bifunguka n'ikoranabuhanga kabuhariwe, ekran nini izenguruka kuri dogere 360, no kuvuga ko izenguruka uruziga rwose. Stade ya Santiago Bernabeu ifite ubushobozi bwo kwakira ibirori bitandukanye ndetse no gukinirwamo imikino itandukanye nka rugby, basket ndetse n'iyindi, ndetse n'abashyitsi bicara mu bwisanzure nta kubyigana. Ibi byose ngo bifasha Real Madrid kubona amafaranga atubutse hanze y'ikibuga, bikarushaho gukomeza ubukungu bwayo mu gihe andi makipe atakambira za banki n'abaterankunga. Mu mwaka wa 2024-2025 ikinyamakuru Forbes cyatangaje Real Madrid nk'ikipe ya mbere yari ikize kandi ihenze ku isi, kuko yari ifite agaciro ka miliyari 6 na miliyoni 6 mu mwaka wa 2024. Inyungu rusange yinjizaga ku mwaka yari miliyoni 850 z'amadolari y'Amerika. Ubucuruzi n'ubukode bw'ibikorwa byayo byongeye ku kigero cya 17% muri uwo mwaka. Florentino Perez yarageze ku ntego yigeze kuvuga mu mwaka wa 2001 ati Real Madrid izaba ikipe ikomeye mu kibuga no hanze yacyo. Kuri ubu ni club y'ubudahangarwa mu kibuga no mu bukungu. Mu myaka 25 amaze ayobora Real Madrid, Florentino Perez yakoze ibintu byinshi cyane by'igitangaza byagize ingaruka zitazibagirana ku ikipe. Imibare y'ibyo yagezeho ni kimwe mu bisobanuro bifatika byerekana ubudahangarwa bwe mu buyobozi. Florentino Perez mu myaka 25 amaze kuyobora Real Madrid yayihesheje ibikombe 36, bikaba biruta cyane by'abandi bayobozi bose bo mu mateka ya Real Madrid bigeze kuyobora bayihaye. Ibyo bikombe bigizwe n'ibikombe 37 yahaye Real Madrid ikina umupira w'amaguru n'ibikombe 29 yahaye Real Madrid ikina umukino wa basket. Mu gihe cy'ubuyobozi bwa Perez, Real Madrid yegukanye UEFA Champions League 7. Esheshatu muri zo yazihaye hagati y'umwaka wa 2014 na 2022, no kuvuga mu gihe cy'imyaka 9 gusa. Ibi byatumye Real Madrid ikomeza kuba iya mbere ku isi mu gutwara irushanwa, ubu nyine ikaba imaze kwibika ibikombe 15 bya UEFA Champions League. Florentino Perez yagejeje Real Madrid ku rwego rwo guhagararira isi yose mu gikombe cy'isi cy'amaklub inshuro nyinshi, aho yegukanye irushanwa inshuro 7 hagati y'umwaka wa 2014 n'umwaka wa 2023. Mu gihe amaze ayoboye, Real Madrid yegukanye UEFA Super Cup inshuro 3, harimo iyo mu mwaka wa 2002, umwaka wa 2014, 2016, 2017, 2022 n'umwaka wa 2023. Iri rushanwa rikaba ari irushanwa rihuza ikipe yatwaye UEFA Champions League n'ikipe yatwaye UEFA Europa League. Real Madrid yatwaye La Liga inshuro 7 kuva mu mwaka wa 2000, iyo mwaka wa 2001 n'umwaka wa 2003 ku bwa Dela Busca, mu mwaka wa 2012 ku bwa Mourinho wakoze record y'uko ikipe ya Real Madrid icyo gihe yatsinze ibitego 121, mu mwaka wa 2017 n'umwaka wa 2020 ku bwa Zinedine Zidane, ndetse no mu mwaka wa 2022, 2024 ku bwa Carlo Ancelotti. Real Madrid yatwaye Copa del Rey 3, nubwo Florentino Perez atigeze agaciro cyane irushanwa, ariko nyine yatwaye inshuro 3. Mu mwaka wa 2011 batsinze Barcelona ku gitego cya Cristiano Ronaldo, iyo mu mwaka wa 2014 n'ubundi batsinze FC Barcelona ku gitego cya Gareth Bale wasohotse ikibuga agatanga umukinnyi imbere agatsinda igitego. Nicyo mu mwaka wa 2023 intsinzi Florentino Perez yisi intsinzi yitsure kuri Real Madrid. Ku buyobozi bwa Florentino Perez mu myaka 25 Real Madrid imaze kwegukana Super Cup de Spain inshuro 7.
harimo izo yatwariye muri Espagne ndetse n'izo Perez yatanzemo igitekerezo cyo guhindura imiterere yayo zigakinirwa mu mahanga nko muri Arabia Saudite nazo Real Madrid ikazegukana. Irushanwa ryagiye ryifashishwa no mu bucuruzi bwo kwagura isoko rya La Liga ku rwego mpuzamahanga. Florentino Perez ntibanze gusa ku mupira w'amaguru ahubwo yakoze ibitangaza no muri basket ya Real Madrid. Yayaye ibikombe bitatu bya Euro League y'umwaka wa 2015, 2018 n'umwaka wa 2023. Ayihesha igikombe kimwe cya Intercontinental Cup cy'umwaka wa 2015. Ayihesha ibikombe 9 bya Ligue ACB irushanwa ryo muri Espagne. Ayihesha ibikombe 7 bya Copa del Rey ndetse anayihesha ibikombe 9 bya Spanish Super Cup. Ukoresheje iyo mibare ushobora gusobanukirwa impinduka zikomeye zakozwe n'uyu muyobozi. Mbere ye Real Madrid ifite amateka meza ariko nyine ntacyo yashyiraga ku meza y'ibiganiro. Nyuma ye yabaye ikipe ifite ibikombe byinshi, imari idasanzwe, ibikorwa remezo bidasanzwe, ikoranabuhanga ndetse n'isura y'icyitegererezo mu buyobozi bw'imikino ku isi yose. Ibikombe 36 amaze guha Real Madrid mu myaka 25 amaze kuyobora, bisobanuye ko yatwaraga igikombe kimwe n'ice buri mwaka ushyize ku mpuzandengo. Ibyerekana ko ubuyobozi bwe butari kuyobora gusa ahubwo nyine bwaranzwe no gukorera ku ntego no gutsinda. Nyuma y'imyaka 25 y'ubuyobozi bwe Florentino Perez ntiyahagaritse umuvuduko ahubwo nyine yakomeje guhanga udushya no gutegura Real Madrid y'ejo hazaza. Iyi myaka yavuye cyane hagati y'umwaka wa 2024 na 2025 yerekanye ko nubwo afite imyaka myinshi agitekereza nk'umuyobozi ufite ubushobozi bwo kugwego rwo hejuru. Mu mpinduka zitunguranye zabaye hagati y'umwaka wa 2024 na 2025 Florentino Perez yafashe icyemezo gikomeye cyo guhindura abatoza bose b'amakipe ane akomeye ya Real Madrid. Ikipe ya mbere y'abagabo, ikipe ya kabiri Academy Castilla, Real Madrid y'abagore ndetse na basket yayo. Ibyo byose yabikoje agamije kongera imbaraga mu mitekerereze, kubaka umuco w'insinzi urambye no kuzamura urwego rw'imikorere muri Real Madrid. Florentino Perez yagiye agaragaza ko Real Madrid itagomba gutsinda gusa ahubwo igomba kuba umuco w'insinzi, aho umukinnyi wese, umutoza wese n'umukozi wayo wese agomba kumenya ko afite inshingano yo gutsinda. Ibi bigaragarira mu buryo club yishakira abakinnyi bafite inyota yo gutsinda no kubaka izina nka Kylian Mbappé no mu gushora imari mu bakiri bato bafite ejo hazaza. Ubuyobozi bwe bwamaze kwinjiza umukino udasanzwe ku rwego mpuzamahanga. Kylian Mbappé wageze Madrid mu mwaka wa 2024 nyuma y'imyaka myinshi bamwifuza. Perez amaze kugaragaza ko adashaka gutsinda gusa uyu munsi ahubwo nyine kanashaka gushinga ibuye ry'ifatizo ry'ejo hazaza ha Real Madrid. Muri uyu mwaka abantu benshi mu binyamakuru, abafana n'impuguke bagaragaza Florentino Perez nk'umuyobozi wahinduye Real Madrid ikaba club ikomeye mu mateka, wahaye agaciro ubucuruzi, ibikorwa remezo, tekinike n'imiyoborere ndetse banatanze isomo rikomeye ku buyobozi bw'amakipe ku isi yose. Florentino Perez ntiyabaye perezida wa Real Madrid kubw'amahirwe cyangwa kubw'amajwi y'abafana gusa. Yabanje kwiga, yiga neza kandi ahabwa amahirwe yo kubaka ubunararibonye bukomeye. Florentino Perez yize amasomo yo kubaka imihanda n'ibikorwa remezo civil engineering muri Universidad Politécnica de Madrid, imwe muri kaminuza zikomeye cyane muri Espagne. Ubumenyi yakuye mu mashuri n'uburambe mu nzego za leta ndetse no mu bigo by'ubwubatsi byamufashije gutangiza icyerekezo gitandukanye mu buyobozi bw'ikipe ya Real Madrid. Uyu mugabo yakoresheje ubwo bumenyi mu buryo budasanzwe. Yarebye Real Madrid nk'umushinga w'iterambere aho kuba ikipe gusa. Yashoye imari mu bikorwa remezo bikomeye nka Real Madrid City y Valdebebas. Anatangiza umushinga wo gusana no kuvugurura Santiago Bernabeu mu buryo bwa kijyambere. Ibyo byose yabikoze akoresheje imbaraga z'ubumenyi, ubuyobozi bwiza n'ihuriro rihamye n'amasoko y'isi, bimuhindura umuyobozi wa mbere w'ikipe mu mateka y'umupira w'amaguru ku isi. Mu gihe gito umuntu ashobora kumara ayoboye ikipe, benshi baba bibaza niba koko impinduka zifatika zishoboka, ariko Florentino Perez yagaragaje ko icyo kitakiri ikibazo cyo kwibaza ahubwo nyine ari imvugo yemeza. Yabaye umuyobozi utandukanye n'abandi bose kuko Real Madrid yayihinduye mu nzego zose, atari mu kibuga gusa ahubwo no mu mibereho, ubukungu, ubuyobozi n'ishoramari. Florentino Perez yabaye perezida waciye ukubiri n'umujyi wa politiki yo kuyobora amakipe bisanzwe kuko nyine atigeze yita gusa ku gutoza cyangwa kugura abakinnyi, ahubwo nyine yubatse Real Madrid gahoro gahoro nk'isosiyete ikomeye itekereza ejo hazaza, yinjiza amafaranga, ikora ubucuruzi ku rwego rw'isi, ikagira ibikorwa remezo bigezweho ndetse igashyiraho n'umurongo ngenderwaho mu miyoborere wifuzwa n'abandi bose ku isi. Ibyo byose yabigezeho nyuma yaho yatangiriye ku cyizere gusa. Mu mwaka wa 2000 Real Madrid yari ifite umwenda wa miliyoni 277 z'amayeho. Mu mwaka wa 2025 ni club ya mbere ku isi nk'uko urubuga Forbes ruhugukiye mu gukora ubushakashatsi ku mari rubigaragaza. Ibi si ibintu bisanzwe, ni amateka. Ese haba hari undi muyobozi w'ikipe warageze kuri urwo rwego? Ese hari uzabasha gusimbura Florentino Perez mu kuba ikirangirire mu buyobozi bw'ikipe ku isi? Nubwo guhitamo hagati ya yego nawe yabigoye, Florentino Perez yamaze kwiyandikishiriza amateka nk'umuyobozi watumbagize izina rye mu buryo bwihariye kuri iyo ngingo. Florentino Perez wa Real Madrid ubuyobozi bwe bwaranzwe no guhuza siporo n'ubucuruzi, ibintu bitari bisanzwe mu mupira w'amaguru icyo gihe. Ubu ari kwizihiza imyaka 25 amaze ari perezida wa Real Madrid, ikipe yubakiye izina ndetse n'ubukombe. Niba anyuzwe n'iki cyegeranyo yisangiza abandi, kandi ugumane natwe hano kuri Bonheur Abaye Official kuko nyine tugiye gukomeza kugutembereza mu mateka, ubuyobozi n'ibihe bidasanzwe bya ruhago ku isi. Komeza ukurikirane Bonheur Abaye Official aho dukomeza gukora ibyegeranyo bicukumbuye, birambuye, byubakiye ku kuri, imibare n'isesengura ryimbitse. Nyumvaga kuri mikro na Bonheur Abaye. Wakoze kunyumva, bye. Dusubire dukumburanye.